Tulis teks ini, teks ini dia rekam suara. Siapa aku yang disuruh? Karena panganan juga. Anjing banyak. Kau. Saki dah, dah tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawe, Kajet Bedoh, waktu kamu menunjukkan bakpoh le lewat 58. Kamu ulangi segotu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawe, Kajet Bedoh, waktu kamu menunjukkan bakpoh le lewat 58. Waktu ji Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh, hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh, watekasau. hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh, hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh, watekasau. hai ibu bapa yang mandang dengan hai Kajet Bedoh, watekasau. Hai ibu bapa yang mandang dengan hai Kajet Bedoh, watekasau. Tak pesumbu kuang aja tak paju ngon keluarga. Tak pesumbu kuang aja tak paju ngon keluarga. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh, hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh, watekasau. bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyorakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyorakan tajam puasa. Kajo busao ngatna tenaga osingon lehu beeta kerja. Kajo busao ngatna tenaga osingon lehu beeta kerja. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh, hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh, watekasau. damai ibadah, lekat pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Damai ibadah, lekat pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Kajet Bedoh, hai rakan kuda buku lemak mangatar rasa. Kajet Bedoh, hai rakan kuda buku lemak mangatar rasa. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai Kajet Bedoh,
yang mantong dengar hai kajut bedah wate kasau dapat sumbung besum kuat ngajut pajongan keluarga hai ibu bapa yang mantong dengar hai kajer bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuat ngajeta pajongan keluarga bulan Ramadan bulan mulia jantan nyorakan taja puasa baju busa ngana tenaga oh singong lurong beredar kerja hai ibu bapa yang mantong dengar hai kajer bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuat ngajeta pajongan keluarga tama ibadah letak pahala melimpah rahmat melipat ganda kajer bedah khairat kan mudah buku ang lemah mengatan rasa hai ibu bapa yang mantong dengar hai kajer bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuat ngajeta pajongan keluarga Kamu lagi si gote, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Beraweng, kajet bedah. Waktu kamu menunjukkan bak pohput lewat 5 minit. Kamu lagi si gote, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Beraweng, kajet bedah. Waktu kamu menunjukkan bak pohput lewat 5 minit. Waktu ji, sound. Bila wajib? Sound. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. bulan Ramadan bulan mulia jantan nyorakan taja puasa baju busa ngana tenaga oh singong lurong. Thank you for watching.